Kani gadega pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Uba ancient lamare ubadai unong ak Phlim belas lembah haki Phlim kasi ulayo ban pelat pet ba ya ka Phlim gangs of northeast haka ktien kasi kabala long haka shpo Tarik mentau panai ha Shillong press club. Hakani kesngi lai dan lang ba Kenny Lingdo ubadai producer jangan Phlim ubala peniat ya ka jingelang kabalingkot haka balai dan ringkat lang kinoi shimenta bat kiwei de kinong syakot sungpa. Uba ancient haba ajing keren ula penpau ya ka jing song kemen ban yo ekni ka benta ban pelat jangan ka Phlim ka ba mo uhi ula yo ban shimenta kumu he pulit kata kumu director general of police. Bat ukermen bagi pajba kin sawan pej ekni ka Phlim ka bala dep pen i haka ktien hindi ban kela pat menta chaka ktien khasi. Kat bau ba Kenny Lingdo ulai thu bayak ni ka Phlim on sapen i pajba ha biju senama Shillong Naduh ka khalai Tarik hadu ka khat khandai Tarik mentau banai haki por khatwei beje ar beje sau Sdang bat nriu Sdang janmien. Tina paling dengar si kita betin mai kumulai Risaw Kenny tingi ulai let stomach peni ele of the gang of Naduh. Dan suburong sibuan ba ila invite nga ngweni artist harni Phlim na sukhan yuru ba de na yawan ak kung ngweni ki police officer DGP tarang no DGP dengan dia itu uniform dengan ada ikan dia for Phlim sau show video Sdang video kalau khat we baje dan ar baje sau Sdang ban real Sdang Happy release khat lai Tarik that's right.